Jewe ndi Eliya Rwezangoro. Ndavuga amateka ya Eliya badata baravukana. Eliya yavutse tubana. Twarabanye mu bwana bwe. Ndamuzi amajana amaza. Eliya mu mibereho yiwe Eliya ari umuntu utagira kandi kamuhindura. Cyagiraga akantu mu mutima kamuhindura ko kuvuga ngo karamubabaza. Ahubwo undi azaga kumubabaza akarubabara. Ubonye atamushubisha. None Eliya twarabanye kugeza abaye umugabo kugeza ashatse uriya mugore we. Ngewe uyu ninjye bagiye kumubaza uriya mugore wiwe nyogokuru. Ninjye bagiye kumubaza mu Baheto. Kinyamurenge uwo munsi ndagaruka ngo buke niho twazaga dusengera ngo dusubireyo ko umunsi w'iyinga tugiye gusenga. Bampa igisubizo baratwemerera. Bamaze kutwemerera turagenda twaka amasezerano baza gukwa. Eliya kubera kubana neza hakaba inka twari dusangiye na ba data wacu bari hari hasigaye aba hamaze gupfa data na murumuna we bakurikiranaga. Noneho hakaba inka dusangiye agiye yaje dusanga mu Minembwe sogokuru avuye mu Mushyashya. Mushike iyo nkikaba kwa mushikiwe nza kuyaka y'intizo yari intizo. Imperezi y'inka ntanka mfite ariko umperezi y'inka nishire gihene areremwe abana yaje gutyo. Batigenda inka n'impoga zinibyara. Mukomeze ati nibyara tuzobatuma muze kuyijyana. Ngo buke nirabyara umare kubyara aratuma inka baragiye barayizanye. Twe turabunze tuje ku Ndundo. Nibo babanje gusigara mu Minembwe. Ariko ntibyatinze hageze nk'umwaka umwe cyangwa ibiri baraza baradusanga. Nibwo Eliya yatangiye gushaka. None agiye gushaka nabwo ntewe simfite inka yo kugushumbusha mbwira sogokuru. Ariko noneho reka ngushumbushe iyi ngiyi dusangiye. Jyana iyi nka ugenda uyikwe. Hariho izindi twari dusangiye n'ababa baziragiye bishaka ari uzofatiraho mu mugabane. Nayo mfite nayo nayimubwiye kera ndayibika rero uzoyibika ariko ntituyivuge hano mu bukwe bibanga ryanjye na sogokuru Eliya na se. Nituyivuga bikamenyekana ahangaha bazoyirega iyi nyane zokobwa. None gamureke bibanga ariko kera mwayimweretse ari inyana y'incuke. Mwemare baragiye barakoye ya yindi y'urusange. Abaheto ndetse barasikamba baravuga ngo niki cyatumye sigara sinari nagiye mu bukwe. Twari dufite umugabo w'umusaza wari uzi kuvuga kibibi atese uriya mwana niwe wazaga niwundusha kuvuga cyangwa se n'ikindi yamuhaga n'iki singaho yamweguriye inka bari basangiye.
ariko ibyo byose mba mbikoreye ni Eliya kugira ngo yubake. Nuko bimaze kuba ubukwe burabaye, turabukoreye ubukwe cyane, twarabukoreye rwose, ntibwakozwe nk'umuntu w'umukene. Araza abanza kubunga ubupfu rero, yazaga akunda kubunga sogokuruza, muhaye yanyanaga nayo nahaye. Matiyasi niyo yayikoye iri muri zitanu. Ndetse mbatari zitandatu. Inka yazigiyemo y'undi ni ya Eliya nyine yari yatanze y'inkwererano n'iya kinyamahanga. N'isu yakoye nk'icyenda, ariko izirindwi zose zikomoka kuri iyo yanjye. Noneho nuko niko twabanye na Eliya. Eliya arinze asaza, simbizi vuga yarabivugiye ahandi hirya, ariko arinze asaza atarabwira umuntu nabi. Yarazi kuvuga nabi Eliya. Ibintu bye byose yazaga bivuga byemeje, yiyemeje byose. None ga Eliya amateka yiwe ni mazima cyane. Noneho gaturabana icyo gihe twaraho ngaho nta kanisa dufite, kugeza mbaye mwarimu nawe abo mudumu nyine wanje niko twakoranaga twembi gusa, nta n'abandi bari bahari. Nuko turahatura, haje kuza undi mwene data wacu azavaye mu Minembwe ari umudumu, nibo bakoranaga nabo, nibo badumu nagiraga babiri gusa. Barabungaga bajya mu Rugezi, bagarutse bahitira bazi no mu Rwanda, niho yabereye umupasiteri. Ibyo umupasiteri ariko nta na kindi bamucaga umuco mwiza. Eliya tiyoriye undi yamenye ngo muri ababuraye, sinzi mba Eliya yobiriye, simbizi mba yobiriye, yamenye ngo muri abayaye. Eliya yari imfura, yari inyangamugayo, yari imfura rwose. None ga amateka yiwe nayo ngayo, mbariyo mwaje kunshakamo. Eliya ni muzima cyane, ni muzima kabisa. No mu mategeko yabo y'urugo rwabo nari nazi haba n'igihe Isa apfuye, yaraje agiye nyine kureba ko se yapfuye, ariko yaramenya amakuru y'amategeko bategetse iriya. Araza nari mu Kagogo, hantu ruguru y'Ubuvira gutya ngo ni Kagogo. Yanga babo bari bazanye baratambuka, iwaranga ati sinugenda ngo nsige njyewe. Batumaga umuntu barambwira ko hari ndaza. Ubuke turagenda dusanga nyine abasinga barakoranye aho ku bukwe, kuri urwo rubanza nyine rw'ikiriyo. Barategeka ko bategetse, ariko dushyitse dusanga bategetse nabi. Ndabyanga, ndavuga nti ibyo ntibyoruha biba pi. Eliya bagira inka y'ubukuru bayiha Matiyasi, ngo niwe ujyana inka y'ubukuru n'uwakoze imirimo. Ntibibaho. Mbese Eliya Matiyasi n'uwakoze imirimo iruta ya Eliya. Ibyo mbikuraho, yanka naka Matiyasi nishyiraho. Ndavuga ati kugira ngo mposhye ibintu ndayirekeraho igenda ibiya nyinakuru. None amateka yiwe nayo ngayo.